Kada je ptica živa, ona jede mrave. Kada ptica umre, mravi jedu nju. Od jednog drveta možete stvoriti 1.000.000 šibica, a samo jedna šibica poslije je dovoljna da zauvijek spali 1.000.000 drva. Okolnosti se mogu promijeniti u svakom trenutku. Zato dobro pazite da svjesno ne ponizite ili povrijedite nekoga u vašem kratkom ovozemaljskom životu. Možda ste danas moćni, ali vrijeme će vas ubrzo naučiti da je mnogo moćniji od vas. Naš život je samo jeka. Ono što govorite i činite, vratit će vam se. Ono što posijete, to ćete i žeti. Koliko date, toliko očekujte da ćete dobiti. Ono što vidite u drugima, je i u vama. Činite dobro i dobro će vam se vratiti. Život je samo jeka i sve što od nas krene, nama se i vraća kao bumerang. Što bacite niz vodu, naći ćete uzvodno. Sve se vraća, sve se plaća.